Askiki paltaqnitaki kunhamasqatasa hichurutaka futboltoqtaqa yatewinaka uthi hichuruq Copa Libertadores chantawin kimsir fasenpa kuti wanatawinaka uthi nias kimsa qalqarumaroq Independiente Medellín tamaq Magallanes tamanpiu atanachu Girardot anatan uyunanatasqani ukat kimsa qalq'arumchikataniroq Atlético Mineiro tamaq Millonarios tamanpiu Mineirao anatan uyunanatasqarakini Masuruq UEFA Champions League antawin octavos de final kan pakuti wanatawinaka Hawaii. Nias Manchester City tamaq paqal korchusaru RB Leipzig tamaratipawayi. Erling Haaland hupaq pesqa gol chantawai. United gol penalti patun kapayan kataru. Pair patun kapusin kataru. Timsir pusitun kapuskan katat pak atampi atataru. Pusir pesqatun kakimsal kataru. Ukat pesqatun kapaqalqon kataru. Ukamarakiu ilkayku nukan hupaq pusitun kajatun kan katar magol chantawai. Kevin De Bruyne hupaq llatun tun kakatat pak atampi atatar magol chantawiyarakiwa. Ukamasin qakayan tawin Manchester City tamaq cuartos de final kan qhewa. Ukat Porto tamaq chusaru Inter de Milán tamam puraptawai. Ukamipan qakayan tawin Inter de Milán tamaq cuartos de final kan qharakiwa. Hichaypuq UEFA Champions League antawin octavos de final kan pakuti wanatawinaka uthi. Nias pusi haypuruq Real Madrid tamaq Liverpool tamanpiu Santiago Bernabeu anatan uyunanatasqani. Sara wanatawin Real Madrid tamaw pesqa gol kimsara tipanja. Ukamasin kimsa golan patipasaw akanataw qalltani. Ukat papacharoq Napoli tamaq Eintracht Frankfurt tamanpiu Diego Armando Maradona anatan uyunanatasqarakini. Sara wanatawin Napoli tamaw pagol chusar tipanja. Ukamikwen pagolan patipasaw akanataw qalltani. Ukamalkiw chaypuq UEFA Conference League antawin manatawij uthi. Nias mahaypuruq Istanbul tamaq Gent tamanpiu Basak Shehir Fatih Tarim anatan uyunanatasqarakini. Ukakiw hilat kullakanaka yaqhurkama maha ch'aruntawi taqnitaki.